Ki khon samla jong ka jela kat nang mi kisngi kelanang kustet haki ka mele ka sport but wan ra ru ya ka nam ka burom ya ka jela da ka bon ra ya ki takma hak jingile ka baper but hak ni ka kinti ba menta khat saungut ki khon samla jong ka jela ki balali banishim menta sha ka limpung ya kura ka balatip kum ka second international kickboxing wako tournament championship ka balalong hak nong ba delhi kelayo ban kor hadu nyotli ki takma ksiar lightly ki takma rupa but lightly ki takma nong but uwe ulawan haka kerdan kabasan. Ya kate ke kenhun ki samla ye lekai lapdiang burom da ka ke SU North Khas Hills District hapo ke jingelam jong usamla lambok rumbai but ki dikhot henin ke sngi hanong po hadin bakilawan pai syaka jilla rangkat ke jingpun kup burom da ki jan but mementos syakirang but ki theye lekai rangkat ki coach ki blawan bansen ranlang. Habakran cikilat patai kubor na kaliang jong uba Lorenzo P. Warjeri, Working President jong ka Megalek State Kickboxing Association, ulapan pau ka jingkmen menyoi ba ka KSU ka kenma ban pendan muram, yakini ki samla ki belawan ra ya ka nam, ya ka jela Megalia, bat kani kadang aimen semi ki samla, bakindang ya minot shushu, rangkat ka jingkmen ka bakraw, babarok ki samla ki beralik yeshim mentaha ka te ka lempung, kilayo ban kurtakma. Ulong nado balas dang ye kani ka jinge lekai kickboxing haus nem araja khanyo kirang bat kithe ye lekai ka jila kelayo banwan ra hadu unrupu pratli kitak maksier saupu sautli kitak marupa bat nripu sautli kitak marnong ha ka bakhen ha ka jinge lekai basabari ni international kelayo banwan ra hadu laipu laitli kitak ma na ka bentakari Hakawai pat ka bentah na kaliang jong uba Lorenzo P. Warjeri ulapan pau ye kejing sau benyau halo kejing bom paik mat jong ke sorkar ya kirang bat kita ye lekai kickboxing hakaba kim jio kanu ke lat jing rap na ke sorkar bat kim jio lat wat tang man ya kendu henry kum unong elam ke kenhun unum jong kelikti ban kente ye ki samla ye lekai ki badan ke sam bat khamtam ki bjuan ra ya ka nam bat ka buram ya ka jelahi baro kawai kumangi om hi ka jele jungi kanum kut kum kira masalat ki bahap nyele man fight kam tam ka ring ne ka tamil ne ka physical form ni tur be chele ki jele wana gidan galat galti ne gimda galat tiru kade ka thawni ko shaka tham hadu mata mene ha kade ka Indian Open International Wako kana ka bolang atare ka lutre ku November hatal kora Indo Stadium New Delhi ila yo nyutli ki medal yo lightly ki silver ba lightly ki bronze medal Idan khalayut ki player niyo aru khalayut ki medal Ramadan bok bay Johnny Tatiang yo atli ki medal tinggal yo apat yo bay ne ki player badet tu jungi youngest and young promising player kickboxer jong Meghalaya udah jit ke pang sendi udah poy ka fifth position mulai lek kai against the weight kemut hakawi ke batu pra ulai lek hakawi ke balai pra jika ni kami sim satal jugu mensim pun jugu niat benang ni syakmat undang mi biang men mi hmat eka siet jungi ban unsayo ai ke medal wisi dan dai ke besotrat kalong ba nadu bangi nasdang yang dikejing lak kickboxing ke Meghalaya State Kickboxing Sen aja khanyo ngilawara hadu menta nrepu pratli ki medal jong ksiar saupu sautli ki silver medal bat nrepu sautli ki medal jong bronze medal kabala poy syak sispa pra atli ki medal ki Meghalaya kan nadu basdang yang ke kickboxing aja khanyo hadu menta Dekani kadi ke kubur ke pesutna lesila menong balik sing na menong bakal mina dalu life life tidi ki medal ki melawara ya kadi India lengba kini kini wala ka kickboxing jaka Meghalaya State Kickboxing Association ke borom ni Aisha baro ki doki kamtam ki MLA ki MDC ki rang basnong isangkur ki darbasnong bat ki sang malang kum ka KSU bat ki weru ki bala no sinjang lemingi kum no bangi ki kena samla ni pa ni ka sap ko boleh lo ai ka pangi daga parangi ong Meghalaya, including northeastern states, have a national talents in martial arts. Jika ini kesap mulai gublay, niyo akan ikut platform taban pini syaka pertai, bahadu bagi nawara yang katong banyo yang kataka medal ke balong ke burom nam taka jela jungi, ke state jungi, bat gari India hi borok kawai. Ong iya ke government naman pembagalong hadu mentaru, nilai iya ke sports policy dan dikira tu aja kat kendai, ada hadu mentangim tip kata ke operational manual yang sports policy kedan hai. Tingin kerana ai kata dah bakum kata ka operation manual kamdan tingin community u banyo kata ka jingkesan ka jeram hadu mentang ong pi kuma kerana besangnya ka jingile ka niat bet mat ngintur bet mat habang ngintur ru kidan hi la ka jong bat ka bentang ba
banok senyang pat begin poi syagadi ka thong ye but dien hi barabol syak sarkar banok senyang la begini jina kai ingam tip jongki ke jing so tu jongki ingam tip barbat habaki kena ni gelek ban ye kendu ru ya kita ki badai ban penyak ini ka kamru kim jio la ban ye kendu kim jio la ban ye karan men selok ru isu at ka jingkular ni ka jingkular ka bahadu menta ni na ban ong ba ni la susah kulat kai yang ring im juduk je kerman ki kena masyarakat sekarang ki dari banyak kejat na mongyong sa monglai ru kita banyak kejat ngin poi sa kathong kalau kadi ka bentang orang IP ba ni sultanat hai kadi ka seng nama balai ki ngim community ban yo sibun ni ke naki hande ka jingdor kat yung ki ban ai kadi ka jingaro pi habang yo ka jingaro i sultanat laring ong kadi ka kantai ka baba brio kadu ka sultanat laring ong liu centang ka baba brio bahan som kadu supu supie tengiru bentang yo kadi ka burom te kani ka burom kat paru sakari je brio ba ka kisu ka pedeng burom yang kita ki keluar kari ki bala pau nam har jena kai ki boxing meneta hari India pada petheru kat nu kalau ka penduhun ni ka mesim tinggi mumok ngai pi mene menta ka singam di dawai BP su rumah ngala kaman palat dah ba kaman kum ka jipang BP ka ja de kata ka rai tingkaman mo to mengi ngiru ngi supnat batki ba hakum kani ka kartaru adon ka batki ye re walang batki bat ni tur ye ya ka thom ka jing ya bo khat banjok ka thom